yang kami hormati seluruh jemaah Tazkiratul Maut yang sama-sama dirahmati Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena atas rahmat dan karunia-Nya jualah, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberi nikmat iman, nikmat kesehatan, tak lupa pula dengan nikmat kesempatan untuk datang memenuhi undangan atas berpulangnya ke rahmatullah almarhumah ibunda kita yang tercinta, Ibu Harisa Desabe yang berusia 78 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahul bayan الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والحيبة والقدرة والسلطان والكمال والجمال والجلال والكبرياء والجبروت ولا يموت ولا يفوت أبدا. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا
وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ختم النبيين وإمام المرسلين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال أيضا في الحديث: اتق المحارم تكن أعبد الناس إلى آخره الحديث. Yang terhormat, yang saya muliakan, para orang tuaku yang sempat hadir, tokoh agama, para ustadz mubalik, alim ulama, al-hafiz, tadi cucu dari almarhumah Harisa Desakbe, tokoh masyarakat yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu nama jabatannya, ibu-ibu majelis taklim, para kerabat tetangga, al-khusus untuk sahibul musibah, keluarga besar almarhumah Harisa Desakbe binti Abdurrahim bin Pasoreh yang berpulang ke rahmatullah, usianya 78 tahun. kurang lebih 78 tahun. Dan seluruh jemaah yang sempat hadir, tapi sebelumnya saya mohon izin berdirikan di hadapan tak semua tapi lompoh. Jadi cucu nama lengkapnya Harisa Desakbe. Nama aku tadi kurang kurasa. Hampir mas saya ini pulang potong kambing atau kembang. Ya gitu udah. Masalahnya kalau dia ke ulang, siapa yang mau gendong? Jadi insya Allah. Jadi Salahuddin Rahman Al-Ayyubi. Senang dari kalian. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Mudah-mudahan menjadi barokah syafaat buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Almarhumah disempurnakan kebahagiaannya, usianya kurang lebih 78 tahun. Jadi memang kata Nabi, umur umatku itu 60-70, lebih 70 tahun bonus. Saya kira yang hadir ke ini ada nih apa yang dapat bonus? Ada ya? Jadi yang 70 tahun ke atas bonus. Tapi maaf, yang 60 tahun ke bawah jangan tongki terlalu senang karena ada diskon. Banyak la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, Sadiqul Wa'dil Amin. Coba tanpa saya bapak-bapaknya. 1, 2, 3. Oh dong. Nabi putra Abdullah, angkat saya suara atas. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah. Enak sekali nih lagu salawat. Bahkan ada anak biasa kalau TikTok kena jambok Allahul kafi Rabbunal qasadanal wajadanal kafi likulil kafanal kafi wa ni'mal alhamdulillah. Coba anak-anak sama ibu-ibu Allahul Rabbunal kafi qasadanan
وجدنا لكل كافنا الكافي ونعم Alhamdulillah. Sambung lagi bapak-bapak. Allah. Oh, kodong. Pak kalimat kecewa. Padahal banyak aja. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا غفار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله يا رحمن. Kalau bukan karena rahmat ampunanmu sudah lama kami celaka. Kalau bukan karena rahmatmu sudah lama kami binasa sejak awal kami bermaksiat ya Allah. Hampir tiap hari kami ulangi maksiat kami, baik dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Engkau maha melihat, menyaksikan perbuatan kami, tapi Engkau pun menutupinya. Terima kasih ya Allah. Pada saat kami kembali beristighfar kepadamu, Engkau pun menyambut kami. Bukan Engkau yang meninggalkan kami ya Allah, kami yang meninggalkanmu. Ya Allah, khusus untuk almarhumah, luaskanlah kuburnya, terimalah seluruh amalan baiknya, ampunilah dosa-dosa kesalahannya, baik dosa-dosa yang beliau sengaja maupun yang beliau tidak sengaja, yang beliau ketahui maupun yang beliau tidak ketahui. Tempatkanlah beliau di tempat yang lebih baik daripada tempat yang beliau tinggalkan di dunia. Untuk kami semua yang hadir ya Allah, panjangkan umur taat kami. Di antara kami ada yang sedang Engkau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya ya Allah, ganti dengan kesembuhan. Allahumma antas syafi' la shifa'a illa shifa'uka. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر الإخواننا والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في كل مكان وفي كل زمان وفي Indonesia ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Kami mungkin bisa makan enak tidur nyenyak, sementara saudara kami terzalimi ya Allah. Engkau sebaik-baik penolong atas mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatina al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk seluruh perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Wa ma taufiqi illa billah, fatawakkal 'ala Allah da'watu war risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.